danas u Haridvaru, 2010. godina, to je vreme za Kuamelu. Kuamela je najveći indijski sveti festival i održava se jednom u 4 godine u 3 grada, što znači da je prethodni put u Haridvaru bila pre 12 godina. Haridvar i Laxmi Jewel su za Induse sveta mesta, možda drugo po značaju posle Varanasija po svetosti, i svakodnevno se dole na Gangu u Haridvaru u sumrak dešavaju ta ritualna kupanja i puštanje puđa. Međutim, Kuamela traje 3 meseca i danas će biti najveće okupljanje vernika, očekuje se preko 2 miliona ljudi. Ljudi polako dolaze, idu ka glavnom mestu za kupanje gde se danas, znači u piku će biti 2 miliona ljudi na svetom kupanju, to ćemo nešto kasnije snimiti. A sad uživamo u zutkovima obližnjih hramova, ljudi koji se mole, baba, naga i običnih Hindusa koji uživaju u ovom svetom danu. Potpuno neobičan šarenolik event koji potpuno bez novca, bez sponzora, bez ikakve ideje o zarađivanju organizuju se ovo ogromno okupljanje, deli se besplatna hrana, hrana non stop zvuči muzika i Hindusi se vesele što su živi i što su svoje namaste. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare religija, kad uđete u Hindu hram, imate da osjećaj popunjenosti kao nekog strahopoštovanja kao kod nas, međutim Hindu sveštenik će vam uvek reći ajde smej se, šta ti je, veseli se, igra i treba da veseljavaš ljude i bogove. To je svrha postojanja, to je svrha religije, pozitivno osjećanje i pozitivne poruke. Evo otprilike vidite kako to izgleda u Hare Krishna varijanti. Jako veselo, muzika i okupljuju ljudi i pravit će se žurka klasična. Za nas žurka, za njih je to religijski obred. Hindusi su čudna sorta.